Kini ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mo'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga maghatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mapagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay, busa barong, tindog, magmadaugon ka. Kay ang himaya sa Dios magadan-agya kanimo og kanako, samtang ikaw ug ako maga. Panimbaya sa Kabuntagon World. Mother's love, a veil of sunshine that connects our hearts and the Heavenly Father.
Mother's happiness, a beacon that lights the future but reflected in the wonderful memories in the past. Mother's care, a tender whisper that let us sleep soundly. Mother's strength, an anchor that the Heavenly Father uses to become a rock. Today, it is just about a woman who bore a child, but a mother who stands through the test of time. Join us as we pay tribute to our dear mothers around the world, only here on Panimbaya sa Kabuntagon World! They are always there. Whenever we're feeling down, they're always there ready to cook a sumptuous meal just to make us feel better. Whenever we're feeling sick, they're always there ready to nurse us despite their busy schedules. Whenever we're feeling useless, they're always there to remind us of how much we light up their whole world and make them happy. They can be everything. They are the jack of all trades, a nurse, a teacher, a cook, a therapist, a motivator, a best friend, a confidant. They are our mothers. Words are so little compared to the things you do for us. Thank you so much for keeping up with our worst moods and for setting aside your exhaustions just to give us everything we need and want. We would like to let you know that we love you so much. We may not tell you this often, but you mean the world to us. You are the focal point of our lives. Mothers, you are God's greatest gifts to us, and for all that, we are eternally grateful. Nothing in this world could equate the job of a mother. It requires no diplomas, no job interviews. To all mothers, you deserve our sincerest praise as you continue to cherish the joys and the challenges of motherhood, a priceless profession. She watched by my cradle through long sleepless nights. She taught me to pray as she knelt by my side. She guarded my childhood and all through the years. She echoed my laughter and counted my tears. In the arms of my mother, I came to believe that God sent an angel to watch over me. Mama always got up early, and she never went to bed till late. Yet I never heard her complaining about her family of 8. There were times she should have been sleeping, but late in the midnight hour, she'd get down on her knees and you could hear her say,
Lord, fill them with your power. Mama like to burn the midnight oil down on her knees in prayer. If you ask her why she did it, she said she did it 'cause she cared. No, Mama always talked to Jesus when she knelt by a rocking chair. Oh, I'm glad my mama was willing to burn the midnight oil in prayer. Here I am, with all I am, raise my hands to worship you. I wanna say thank you. Oh, thank you for everything, for who you are. You cover me, you touch my heart. I wanna say thank you. I wanna say thank you for the sun. I wanna say thank you for the rain. Here I am, with all I am, raise my hands to worship you. I wanna say thank you. Oh, thank you for everything, for who you are. You cover me, you touch my heart. I wanna say thank you. Thank you. I wanna say thank you. Thank you. I wanna say thank you. I wanna say thank you. Hello mga kapaglaom! Today is a very special day. Kapalungungano, we will celebrate Mother's Day. I have here red roses and cards. Let us honor all the mothers here in South Philippine Union. Come on, join us. Good morning everyone. Labi na gyud sa akong mga mama. This is my first time to receive this kind of gift sa wala pa ang atong Mother's Day celebration. I'm so overwhelmed. Really, kay nga no, first time in history gyud ni anahitabo, and I'm so happy labi na gyud sa Hope Channel na maoy nagpasiugdan ni. In behalf sa tanan nga mga mama dinhi sa opisina, ako kamong gipasalamatan. Go on. Enjoy your job being a missionary, especially to the mothers around the world. Ayan, to all our mothers out there, we love you so much and really admire you for entering into the world of motherhood. It is a priceless profession. Yes. Walay kurso nga of kaniya kurso motherhood ni siya nga mag-graduate ka na kay diploma. Mga nagitawag inahan sa kanunay panabang. Bitones kaya itong theme karon, motherhood, a priceless profession. Now, nako'y pangutana sa inyo. By the way,
Kumusta day tato? Kumusta? Adi sa tawa. Pan kayo mo. Oh. Busy kayo mo dito. Lagi-lagi. Mother, o si Ate Kisa Bira, wala may mother. lasaban. there is Wala no- lasaban. Ay, wala wala Bing. lasaban. Si Ate Ay, Bira. si Ate Bing Bing, ang wala wala lasaban. lasaban. Naman good. Ayaw Sa pa, Pilipinas. sige, ayaw pa. Membro, paano membro, sa membro. mga edad, Kompleto. papalila. Kompleto tala sa Kompleto na siya. Okay. So, ato na sa topic. Oh, yan. Okay. Sige. Because tomorrow, mag-celebrate taog Mother's Mother's Day. Mother's Day. Yes. Kita magkita The na world tayo is mama. celebrating Mother's Day. So, sa imong pangutana. Ang pangutana, unsay linya sa inyong mama, sa itong mga mama nga, di na ito malimtan hantot karon nga ng dagko na ta. Kasaba. Memories. Ako may naman, dili Ah, sige, magkiat-kiat. Di Di magkiat-kiat, ha? Kasi masabutan ng kiat-kiat nga, unsay literal nga meaning ng kiat-kiat. Basin, Magkiat-kiat, mag-like ka ng pabadlong, Pabadlong. something like that. muli gabi, ano. Ana, oh. Ang sa ko ang mama, di na ko malimtan ka nang inig-worship mabuntag. Bisa nagkanta na siya sa buntag. Mata na, mata! Si Karan pa ganito sa masjid. Mata na, mata! O niya, di na ako malimtan siya, anak. Kung bisa nasa ka mo adto sa tibok kalibutan, ay yung kalimot mag-worship juga. Wow, pagka-nice. Dili na ko malimtan siya. So, ikaw. Bito ako Pero, ma-remember per me oh. ako, mama. Nang lambing kina siya mo tawag sa akong pangalan kung wala siya Ying. nasuko. Sa tayo pa, Ying! Ying. Wala siya, Ying! Bayong Ying! Wala iyang tawag sa ako. Kani. Oh, sige, TV. Sweet magkaini. Dili, basta kung mama magkuan na siya, ma-share gina siya mga encouraging words mo yun na niya kalimtan. Thanks, start small, think big, grow Wow. rich. O yun na siya ako ang kanunay kadunggan sa akong mama nga mag-start small, we have to think big and then we'll grow rich. Wow, very nice. Kanaan Ikaw na, ba? inspired na Motivated siya, TV. no? Motivated. Ikaw. Sa ako po diya, kaya ako madumduman niya, kaya kanang bitang linya sa mga mga, dapat dili ikaw makikaway. Nga, sa eskwelahan, sa barangay, kanang, kuhan ka ba, dapat butan ka nga bata, dapat dili ka makikaway. So munang, ang ending, tungkol sa kabutan, sa mabuli. Pero, napo siya good side, Lagi. nga, at least, dili, wala kay, ginapanikamutan yung mga, wala kay kaaway sa inyong lugar, nga mag-backlight ka, nga wala kay, And ako ni Kuya kabalakay. Awing, ma-remember na ako mama, magsige na siya yun nga mag-ampo gyud. Mag-ampo mo Labi na na, yun. muhilak na ako, manawag ko niya, mag-ampo gyud. Mo, Pero gina- kanang gina- gibuhat ni mo Pits tama gina nga magpailob lang kita. Bahala. Magpailob. Bahala sa sunod nga si Mana mo una. Kaya atong mga inahan manggod mo yun na ila ang handom no nga or ila ang wish jud as a mother nga kita jud mga anak magbinutan. Yes. jud. Pero ang Mo mga jud na ilang mama, desire. ang mga mama naana sila kanang malita nga dating pud gamay. Yes. Like kanang mga on niya maglaag-laag pa ka pag uli ana kasapan ka Una sige lang. kag laglag dapat magdungan tagkaon. Oo. Oh. Sige kag laglag tanawa wa ka na sa linan. Pagasin na diya. Ikaw pag mahugas ng plato. Paghugas og plato kay dagang hugason Yes. wala kay mahimo. Bisan og karon og minyo nako. Oh. Ako mama dili ka puyo bisag sa mong balay. Sige nayoy magkuti-kuti daghang pangbuhaton. Abantong na punay mo mama da limpyo inyong balay. Oh, limpyo kay abi limpyo ganan. Hindi ko wala ka, kuya. Mo na sige ni mo Oy, abi panahon pa kay. lang dili limpyo among balay. Mo na sige pa niyon. Ana mo gina mga inahan big. Lagi, ana, galing mo bisita yun sa na inyo sila. manghinlo gina kay pag uli ana mga yung nagbalon. Yeah, sa tanang mga mama diya, git salamat jud guys tanan sa inyo. Yes, Wala yung we makatupong love sa you, inyo. Dung kanta, Mama. Happy Mother's Day. Okay, Rego. Happy Mother's Day! Mothers in the world, yes. Nasama sa atong nahisgutan ang gugma sa isa ka inahan. Dili gyud nato na maikakumpara sa bisan unsa mang butang diri sa kalibutan. Sama usab sa gugma sa Ginoo ngadto kanato. Karon mga kapaglaom usa ka awit ang igadalit kanato ni Sister Christina Bangkirigo diri lang sa Harana sa Kabuntagon. Kung si Jesus magbalik na, handam na ba kita? Kung tanawon natong mga binuhatag, murang dili pa. Pero kung paningkamutan ta, makawaban gayud kita. Gusa iksun ko dasita. Kung dasig ta karon, dasig sa taugma, kay basin ang Ginoo, mabalik na unya. Kung kita dili andam, unsaon man lang ta
sa taugma kay basin ang Ginoo mabalik na unya kung kita dili andam unsaon na lang magpapili na lang bata dinhi sa yuta. Ako, Aptik, buhi, madasigon nga kanta. Wow, pagkanindot kayo, no? Then, Bing, kinsa to Yes. siya, imo to classmate ang iyang bana. Yes, iyang bana mo to si Christina, iyang wife. Akong classmate si Bon Brian Bangkiro. Hello, Yes. Bon. Diha sa Chicago, Illinois. Sa Bangkirigo family, salamat tayo sa pagpahat sa iyong mga talento diri sa Harana sa Kabuntagon. And sa kasal ni Suralta, nakita na ko to siyang Yes. nato As sila. well as ga-help na po sila sa ato every month. Thank and you. nakanta mo to sila. Nadiskubrihan to ni Boss J dito sa MBC MBC. sa Congress nga nagkanta. Na-miss kay Kuya, kay foreigner, besa may kasi mo Bisaya. Ang Bisaya man yung bana. Bisaya man yung Bisaya bana. bana. Gitudluan Nice siya. kita na. Gitudluan Mo siya. to nga kami Promise. ni Ilson na to mga ka-istorya. May nga where you're going, how? Ala, kita siya. Sa laing bahin mga kapaglaom, aptik kita karon, dasig kita karon. Unsa ka, si Doc Laila, kinahanglan aptik ta mo tanawin. Ani, dinhi sa Health Bits sa ato kining tanawon. Hi everyone! We are here at the Adventist Medical Center, Iligan, at the clinic of Dr. Chini Hinarato, a pediatrician, and we'll be talking about the first 1,000 days of life. The first 1,000 days is a period from the start of a mother's pregnancy through her child's second birthday. And if the children do not get the right nutrients and energy during this period, the damage is often irreversible. The 6 to 23 months or the 181 to 150 days, this is the time for complementary feeding. Complementary feeding means giving other foods in addition to breast milk. Complementary feeding plus continuous breastfeeding in order to prevent undernutrition and stunting. Starting other foods in addition to breast milk at 6 completed months helps a child to grow well. Starting other foods too late may result in child not receiving required nutrients, slow child's growth and development, and risk causing deficiencies and malnutrition. A growing child needs increasing amounts of food. The World Health Organization provides guidelines on complementary feeding. Good nutrition in the first 1,000 days of life prepares the child for better quality of life in his or her lifetime. And healthy pregnancy produces healthy child. Breast milk, the complete source of nutrition for the child, is also the primary source of carbohydrates in the form of lactose. Complementary feeding, including variety of carbohydrate-rich food, helps the child grow well and healthy. And quality source of carbohydrates is both important for the mother and the child as a source of energy. This is Miss Laila reminding you, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Be healthy. It's a wise choice. Thank you so much, Doc Laila, sa about nutrition na yung gipagisgutan Sa sa mga infants. toddler. Toddlers. Toddler siya. 6 months muna siya ang exclusive breastfeeding. Beyond ana, magdungag Pwede na na. complementary feeding mo na. We incorporate other foods na kay Yes. para kuan ba walay deficiency o yung nutrition okay jud guys sa mga atong mga kabataan. Pati ang Kani si Awing makarelate ni siya kailangan siya mga kabataan. Yes. And Sige, kami ni pati wifey. po ng mga Wifey. bana, naapoy nutrients na madami. Yeah, I like that. Importante po kayo Yes. to no, sa atong mga viewers nga mahibalaan nila nga dapat gid ay while baby pa, no, infant pa, sakto ang nutrition Nutrition, nga yeah. Wala hatag sa bata. kabantay mo sa mga advertisement, breast milk is the best for Yes. babies up to 2 years. Mo na sa Breast mo na milk. tong
naminaw ko sa message ni Pastor Serrano kahapon dito nga sa Oriental man to sila nga. Ang bata, pag magbisyo ka, magsigarilyo mo binaw, ang bata, maapil po nagkahubog, maapil po siya og yusi. Kung naa pa sa tiyan or while breastfeeding. Yes. Yes. Oh, that's true. And sa laing bahay, no, kahisgot man tag mga inahan or mga kababaihan. If we daghan, we have our own criteria if we consider amazing woman, no, sa atong kalibutan. But today, atong ila-ilahon ang mga amazing woman sa Biblia ato kining tan-awon. I am Eve. I am the first woman on earth, first wife and the first mother. I am known as the mother of all the living. I arrived on the planet without a mother and a father. I was made by God as a reflection of His image and to be a helper to Adam. Yes, I was from Adam's rib bone. I bore children assisted only by my husband. Cain, Abel, Seth are just a few children of mine, named in the Bible. I was tempted by Satan when he deceived me into doubting God's goodness. But God is so good to me. It made me realize that God wants us to choose Him freely, to follow and obey Him out of love. I carried out the nurturing duties of a wife and a mother with no examples to guide me. I am an independent woman. I am a mother. I am Sarah, also known as Sarai. I am the wife of Abraham and the mother of Isaac. I was childless until I was 90 years old. God promised Abraham that he would be a father of many nations. This led me the conclusion that I would be a mother of many nations and that I would conceive and bear a son. But that wasn't happening in a timely manner. So I decided to devise my own way of realizing the promise. I am blessed enough even in the late start of motherhood knowing that good things happen to those who wait. I am a woman who hoped, prayed, and waited for a child. I am a mother. I am Rebecca, the mother of troubled twins since inception, Esau and Jacob. I was led by the Lord to Isaac. In him I found the happiness, and the Lord blessed my womb after years of being barren. The twins was born, but partiality and favoritism were also born in us. Isaac and I have our own favorite sons. In Isaac's deathbed, deception was in my head. I invited Jacob to an evil ploy against his brother and father that later on caused dispute and betrayal. I am a deceiver, but my Lord and Savior is a redeemer. I am a mother. I am Jochebed. I am the mother of three great figures in the world, Moses, Aaron, and Miriam. I am simply ordinary, yet for my children's life, I am extraordinary. With the monarch's fear of Hebrews, multiplying greatly and taking over the nation, an order came to slay all newborn Hebrews boys. I was terrified, but I didn't waver. I then devised a plan to save my little Moses' life. I remained calm and courageous despite the haunting reality of him being taken away from me. I asked Miriam to watch over him while he's in the basket floating by the river bank. Fortunately, the Lord blessed him and used the Pharaoh's daughter for him to be saved from the agony. If it hadn't been with that sacrifice, Moses would not live long and would not have been a greater leader to many. If it had not been with the unceasing love and care, Aaron would not have been Israel's first high priest, and Miriam a gifted musician and poetress. I am a mother who will fight for my children's life, even if it demands my own life. I am a mother. I am Bathsheba, the daughter of opulence and the wife of the king's gallant officer Uriah.
I was born with astounding beauty and charm. I was invaded by men, especially by the great King David. Out of his lustful desires, I became weak and gave in with my emotions. I became an adulterer to my faithful husband. I am selfish and sinful. But by sincere repentance, I was given forgiveness, and He blessed me to be a wellspring of maternal love and care, of whom my son, the Lord's beloved King Solomon, grew up from. I am restored by the Lord's favor. I am virtuous, wise, as well as beautiful. I am a mother. I am Hannah. I am a beloved wife, yet taunted for being childless. Once I was desperate for a child. I went to the temple of God and poured my heart out in prayer. I had been weak and insulted for years. I cried and cried, crushed in soul and spirit. Then I made a vow between me and Him. I asked for a child, and I asked for him to be dedicated in his whole life by his teachings. I met Priest Eli and said that the Lord knows and will bless our heart's desires. I fled, and bliss was pictured on my face. Later then I conceived and bore a son. His name is Samuel, meaning I asked God for him. True to my words, I nurtured, guided, and reserved my child for his work. Then I presented Samuel before God with gratefulness in my heart. I made my vow because he did his. I am a mother. I, Mary, the beloved earthly mother of our Savior, Jesus. In the darkest of the night and in my deep slumber, an angel visited me to deliver an important message. I was chosen to conceive the King of heaven and earth, and I accepted the call. Regardless of our human tendencies and our imperfections, Joseph and I raised Jesus to be the great man that he is. I am more than grateful to be a part of this existence. I am humbled to be chosen. I am a mother. Kung moabot mo ang kalisdanan, kung moabot mo ang kagulanan, kung moabot mo ang kasakitan, dulang kang Jesus kay tabangan. Moabot mo ang kalipay, kung moabot mo ang kahamugaway, nahinumdum ka ba sa kahitasan, nga maoy naghatag kanimo ning tanan. Ayaw kalimti ang imong pagtuon, bisan unsay madangat kanimo. Sa tanang kasakit ug tanang kalipay, handuma ang langit kanunay. Gihandom mo bang mupuyo sa langit, diin way kagulanan ug kasakit. Maangkon mo ang katagbawan, ug ang kinabuhin way katapusan. Ayaw kalimti ang imong pagtuon,
unsay mudangat kanimo sa tanang kasakit ug tanang kalipay handuma ang langit kanunay ayaw kalimti ang imong pagtuo bisan unsay mudangat kanimo sa tanang kasakit ug tanang kalipay handuma ang langit kanunay handuma ang langit kanunay. You may have wandered around the world, tasted the best delicacies of different places, talked to the one you've considered the nicest, or maybe longed for something you wanted to have. But you find all of these meaningless if you have not thanked the one who brought you in this world. Before a child is born, there exists a woman, but a mother is born the moment she bears a child. The dream of raising and nurturing a child has been a desire to many, but for some reasons, it comes upon a surprise that even after years of marriage, God has not blessed them with children. There are no classes in school that take us how to be good and responsible mothers. Instead, we are left to our own expedients. Motherhood can be one of the most fulfilling and rewarding experiences in our lifetime, but certainly the hardest of all professions. What should we learn from the Bible that will make motherhood a joy in heaven? A mother's famous line that states, "To prioritize our own joy is to prioritize the children's." A hope for children in motherhood to the mom on the brink breaking, only here in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, no, this very special Sabbath as we Yes. celebrate our moms, we also have a very special guest sa ato ang segment. Very close sa Hope Channel, Yes. sa production, particularly sa Philippines. There is ato Wing, no? Yes. A very good, generous supporter nato. Yes. No? And imported siya, mga kapaglaom. You will know later nganong imported siya, bitaoy. He is a member of Upland Community SDA Church in America and he stays in Lumalinda. So, kabalo na mo, imported. Mga kapaglaom, no, let's all welcome. Good morning, Pastor Alger Brajes. Good morning, Pastor. Good morning. Good Yes. Pastor is finally here. Yes. With us, di ba? Kay background lang kapay, di ba, Pastor, you're on vacation here and then we accidentally, wala gid siya, unintentionally met you during our visit sa itong church? Sa Hitagong. sa El Salvador. El Salvador. Oh. Pastor. Yeah, I was not thinking that I could see all of you right there, but Yeah. I'm happy that we met there, and today I'm here. Yeah. Di ba? Mga, God really put things into place. Yes, pero si Oo. Pastor, graduate ni siya sa Mountain View College sa Theology. And ano magod siya before, we only kanang hear his name. Oo. And then so we met him finally. And now makapaglaw, we present to you. We consider also him as a Hope volunteer, a media missionary. Yes. Now, so Pastor, no, as introduced ka ganina, this is very special because we're celebrating our moms. We won't be here without our moms. So, what does the Bible say about it? So siguro, sir, Pastor, we will begin with understanding, like, because if you read the Bible, most of the characters are males. Diba? We could say, like, the Bible might be so chauvinist, kay mura maginana. So what about the moms? Were they also important in the history, in the story? Sa Biblia, in the Bible, the men are mostly mentioned in the Bible because the lineage are coming from the males. But the women's are important. There are a few women's that are mentioned in the Bible. Like if you go to Genesis, there is one woman which is Tamar, which is the lineage of Jesus. And we have also Ruth. We have Queen Esther. Esther. Oh. Then we have
Hannah. So there are few people in the Bible that they are really considered one of the greatest women in the Bible history. And they have special character because without them, there would be no kings in the Bible. Like what you said, Tamar, no? Like if there wasn't a Tamar, we wouldn't have a Jesus. Of course. So they play a significant role. Yes. So, Pastor, ang pagkainahan ba, alang ra ba din sa mga babae? Ato sa Biblia, it's only for women. Pero sa world karon, some men are trying to be a woman. And there are even like male guy that bear a son or a daughter. But in the Bible, originally, women is women. So the motherhood is only for women. For women, exclusive. But because of the modern day na to karon, like for example, single parent ka, father ka. So the concept. But there are a few instances in the Bible the men, the women died early and they have kids, so they became father and mother to the kids. Pero Ma'am Shell, atong kita nga ang kamong mga babae, mura na pud mong lalaki makatrabaho. Labi na si mo maka-overtime ka, mura di na ka mutulog siguro ba? So, no, matulog sa tapat sa way. Listen kayo. Labaw pa sa lalaki, ang lalaki pagkapuyon. Kita pastor, di ba? Bantay na mo mga lalaki pagkapuyon, tulogin mi. Pero kamo mo survive gin mo ba? Lagi ba kay kusgan jud kay mga babae bitawing. Anagin na sa mawing. But so in other words, pastor, when you say motherhood, this is genderless. Yeah. Oo. DI. So, what about pastor, we go from the home to the church. Kaya again, in our church, we see most of our leaders are really male. Diba? Well, there are women right now in but the we church. have like women's ministry, we have Dorcas. How significant are they, pastor? Are the mothers or the women in the nurturing of our faith? I think let us remember that in the Bible it says, train up a child. And then there's a quotation from, I think, Mexican proverb that says, tell me who your friends are and I will tell you who you are. It is really, really true that the training from home is the foundation of every kid in the society. So in the church, if you see kids are doing well in the church, you will go back to who the parents are, especially who is the mother. Yun. Because usually the mother is the first contact of that kid. Yes. And whatever he is, whoever he is right now, it is because of the mother. So pressure kayo sa pagkamamawing, no? But it's really true. It's not, dili man good siya, pastor ba? Kinsa ba gyud ang amahan ani? Kinsa may inahan ani? Kinsa may inahan aning bataan ni? Nga nung ani maning bataan ni, kinsa may inahan ani? Unya pa yung bantog ra di ay liwat gyud sa inahan. Wa jud may ani mga babae. So mobalik sa ang mama is the model of the kids. Not only mama but papa, of course. But I think mother has more time than the father. That's the reason why most of the kids are going to the mother instead of to the father. Correct. Tama gid pastor no nga ang bata gid pag magkinaunsa kanang ako ang kids, ako papilyo na joke lang ba dito gid sa inahan. Pildi ka way. Dito gid ko patay wag ko kaya ni kid. Madto man gid. Sumaw gid na siya. Sa depende man sa time. Kining among anak nga among gi-adapt karon. Ako may iyang permi makita. So usually sa kuag isang paingon. Ang akong asawa pag abot gahapon, sa kuha mo moduol ang anak, inako nga it's because of the time. So mostly when you have most of the time that was given to your kids, mo nang closer ang kid ngadto sa mama because they have more time spent than the father. Yes. Kay di ba wing usahib ang mama manggod kay murag mas kuti-kuti pud siya nak. Kumusta naman ka nak? Hali nak ang papa kay nak. Nakay kailangan ra. Wala na dayon. Wanay murag lambing-lambing style ba. So pastor sa Bible, kinsa man ang mga inahan nga karakter sa inahan nga angayan nato nga kuan og pagsulundon labi na sa mga inahan. If you read the Bible, there's one in the New Testament which is written by Paul. When he addressed it to Timothy, which is the son of Eunice,
and the grandson of Lois. If you read the text, which is found in First Timothy, I think 1. I'm not sure about the text, but I can read Yes. it right here. Okay. Okay, Second Timothy, it's Second Timothy 1:5 says, "For I am mindful of the sincere faith within you, which first dwelt in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am sure that it is in you as well." So that was the first few verses of Paul when he wrote to Timothy. So the influence of the grandmom and the mother was just so perfect for this guy. That's why Paul says, you are a God. You belong to a godly mother and a godly grandmother. So I think there are the word godly is has a lot of things underneath. If you are a godly woman, there's a lot of it. Right? So there goes And I the can virtue. mention some of them. Yes, Pastor. Okay. Go ahead. First one, if you are a godly mother, you know how to pray. Yes. And you know how to read the Bible. So every day, while you pray, your kids are copying what you're doing. Yes. If you read them the Word of God, then they will know about the Bible. Second, a godly woman learn how to trust God. So whatever happens in the home, if there's lacking something, usay mahutan mo kita pagkaon, di ba? But if you know how to trust God, these kids of yours will learn about to trust God because of you. The next one, a godly mother is a generous mother. Now remember, if the kids are not taught how to give, then Imagine what kind of society imagine we'll what have. kind of society we have. But if they are generous, remember God said, "Try me." And Yes. if you are, He even said that when your right hand is giving something, don't let your left hand know about it, because when you have a giver guy, it's wonderful. Yes. Remember, God said, the more you give, the more you receive. you receive. Amen. Tinuod. Next one. A godly mother is obedient. Yes, importante. No. Obedient. Kung wala na, pastilan. Obedient to God. Wala na mo sunod sa atong balaod. It would be a chaotic society. Okay, a godly mother is a forgiving mother. So, remember, God came here just to forgive. Yes. So, godly mother knows how to forgive. A godly mother has an attitude of persistence. So, you won't just quit. Go on until you are done. And the last one that I would say, a godly mother loves unconditionally. Ayun, that's Kana. mo gid siya. Kana. No, without any questions kung unsa ba ka, ba Lagi. nga murag i-love ta kana kay gwapa kana, Dili, ay oh. pangit kana di ta ka Dili. i-love. Half lang siya. Ay, no? Ba so nindot kayo, you have a prayerful mom, ba a mom who brings the children closer to it starts with really good the mom. The role of a mom is not just to bear a child but to really to raise. Ba? But before in the Bible, if you don't have kid, it's a problem. Yeah. Because it seems the mother is only usually in the Bible exclusive to give kids. To those who have really. But in reality, it's not. So mothers are important. They are the model of the kids. And not So- only the kids, but model to the husband. Yes. Oo, tinuod. Okay, whatever the ano is. So thank you so much, Pastor. No, in closing siguro, Pastor, would you have like a message to our moms out there? Oo, especially to your wife. Oo. Dala na po sa imong mga kaila dito sa abroad. Oo. Ang great. Okay, sa tanan nga mga parents, akong binisayon nga, kamo mao ang pinaka halangdon nga tao sa kalibutan. Yes. Kung doon na may pinaka maayo nga tao nga ako nailhan, they are the parents. Yes. So katong mga ginikanan diha,
katong naa sa US, mga kailan ako diri sa Pilipinas. Happy Mother's Day, and we hope that you will have a great day today and the coming days. Yes. And you are loved. Bisag isa ra ni siya kaadlaw, but that's equivalent. Let's continue on. Let's make it it's a 365 not only for today, days. but Always. for all For the all days of the year. Yes. Oo. We thank you for your mothers. Yes. Right. Say thank you so much, Pastor. Now, Pastor will be staying for the other segments that we have. Meantime, mga kapaglaom, no, we give you this very special na production sa Skit Buddies. Let's watch this. Hapit na gyud ni. Hapit na gyud ni maluto. Nagbuka na ning tubig. Aron makakaon ka. Agoy, napakoy hugasanan. Naulahin na si mama. Maluoy ka. Allah, napaday gatas akong tunawunon. Hala, magtunaw pa day ko gatas akong anak. Kuy, init pa. Ay, igo na ganyan mainom. Nanayang gatas, para mo tambok akong anak. Kaintawon, nahigog manaraba. Anak? Anak? Mata na. Anak? Natulog pa man ka, oy. Mata na. Ma, wala man may klase ron. Wala man may klase ron. Wala may klase? Maayo kay wa kay klase, oy, pastilan. Tabangi ko sa trabaho sa balay nak, ha? Oh, sige ma. Kay maadto man ko sa trabaho. Para malate na gyud ko ready na imong pagkaon. Tuan na tanan sa lamisa. Pero na atong balay, ating mana ang salog floor wax, pagkahuman, mga taod-taod lang pasuinak. Para pag-abot ni Papa Lipay kay si Papa, ha? Oh, sige ma. Pero Daghan na oy. sige lang hanggang bitaw ka ni Mama. Love mo ka, oy. Sige na, ha? Sige. Okay. Ato na ko, nak. Bye-bye, nak. Bye. Love you. Love you, nak. Anak! Uy! Wala man diri, asa na to? Hala, uy, nagsuwat. Pag yun! Dear ma, salamat kaayo sa mga sugo. Maodi ay ni ang imong ibayad. Hugas og plato, 20. Panglimpyo sa gawas, 50. Paglimpyo sa CR, 30. Pagbutang og floor wax, 20. Paglampaso, 40. Pagsalod og tubig, 35. Pagpakaon sa iro, 15. Total, 210 pesos only. Ay, pastilan ni anak ka. Uy, maudi niya ang pagbati sa akong pagsugo niya. Sige lang. Dear anak, ania usab di ay ang imong bayronon. Pagburos, 10,000 pesos. Bayad sa paglipong-lipong, suka-suka sa pagpangala. 3,000 times 9 months, 27,000 pesos. Pagpanganak, 75,000. Pagbilar kada gabi aron pagpatutoy,
365,000. Pag-amping aron dili ka lamukon, langawon ug lamigason, 150,000 pesos. Pag-amping kanimo aron dili ka magkasakit, 100,000 pesos. Kinilang usa ug ang tanan 727 pesos. Bayari lang ko pagkita nato anak. Amping, I love you, Mama. Ma, asa na ka ma? Sorry na. Balik na diri. Niya naman ko diri nak. Okay. I understand. Anak man ginang mama nak. Pero bisag unsaon pa, wala kita ikabalo sa atong inahan. Ay, sobrang lisod kay katawa ito nga mga ito nga kita na ako. Listen. Na-emotional ko pag tanaw at mga kabano. I mean, nakikihilak. Pero tinuot ko siya, kids. Diba? Tinuot. Kung bitaw, kung naon, kung kwintahan sa mama, sa ipanghimo niya sa to, pabayaran sa tuwa, di ta kabayad. Di ka bayad. Di ba kinabuhi na to, di bayad. Usahay, labi na sa mga kabataan, wala sila nagunahuna nga unsa kadako, unsa ka importante ang inahan. Ang ilaha nga pakatao lang sila, normal lang. Usahay ba normal na? Wala Unsa ang lang. mga sakripisyo gibuhat sa atong mainahan. Yes. Yes, Ato our yung mothers, appreciate. our mothers, no, they all wanted to do everything para lang The best for us. sa ilang mga kabataan. Kay kanang sa bata pa, unya hilantan, ay wala na. Korting yung luya sa Ang bata. bilar pa lamang daan. Yes. Matod pa ni Pastor Marwin. Matod pa ni Pastor Marwin gabi ba sa atong devotional nga once daw ang mama pag or mabuntis ang babae no, mawad-an siya og 350 hours in a year. Yes. Katulog na And tayo. likewise, Katulog, no, a nakatulog. child, anatay pagkahisgutan ko, a child wanted to live for her mother, for her family and friends. What I am talking about, mga kapaglaom, is a 27-year-old lady from Lumbog, Valencia City, Bukidnon. She is primarily diagnosed of hypersensitivity vasculitis. Ang hitabuan ni Yes. mag-inflame ang imo ang blood vessels. And this condition affects major internal organs like Dialysis na siya? gastrointestinal, atong Problem, tiyan, oo. kuan, ang kidneys, ang joints. And Dialysis then it leads her to end-stage renal disease. Yes. So, let's learn more of her ato kining tanawon.
Mayang buntag mga kabaglaong, happy Sabbath yun ng tanan. Nasbigit sa mga segment ang Let's Pray Today. Kinihigir atong gahina alang sa atong hiniusang pag-ampo sa 777 Prayer. Kauban nato sa pag-ampo si Pastor Alger Prahes. Pastor, thank you so much para sa pag-iuban. O Pastor, ani ang mga prayer request nga atong ipas itong pag-ampo. Ubay ganino atong basahon. Una, please pray for Kath. Aron siya exam karong June 24, 2019 dito sa Manila. Okay. Para sa US din siya. Ngayang pag-adto. Salamat. Let's pray also for Kikay. Isa ni siya sa iro ni Ma'am Angel, no? Doon na siya kidney dysfunction. Hinat maayo siya. And I'll also pray for Ma'am Dina, taga Chicago. Gi-dialysis siya karong mga panahon na. O appeal sa diri si Clint John de la Torre. Doon na siya dengue. O naapektuhan na yung kasing-kasing. Ikan siya sa Kidapawan, Padukan, Pangantukan. Ato sa VIP sa pag-ampo ang papa ni Pastor Teddy Baang, gioperahan, hinaut niya makarecover na siya. And you also have here Karen Yabo. Ito siya appeal nga matabang siya financially, nga mapadayon ang chemotherapy o maayo ang iyang sakit. And si Brother Hirios na hospital karong panahon na. O katusab atong nakita sa video lately, gi-play si Sister Donna J. Maranion. Pastor, let's pray for this. Okay, mag-ampo ta. You're great, God. We know that you are awesome and you're wonderful. And you are the only God worthy of our praise today. We come to you on this Sabbath day because we know that you are listening to us. And we thank you that you, the God of the Israelites, the God who performed miracles after miracles, still the God of today. And we come to you because we know that with you we are secure. Please allow us to be forgiven today, that our lives be secure to you, and we can look to you as a great God. Today we have prayer requests. And we pray, oh Lord, that those names that are mentioned, you will always look into those people. And you promise that even we have not say the request that we have, you already knew it. And if we tell you what we need, there's already an angel that is assigned to answer our prayers. What a wonderful promise today, O Lord. That those prayer requests, you have already assigned angel to answer. And they are not allowed to leave those prayers without completing it. And so today we are pleading you, O Lord, please allow those people that need your help to be healed, to be fulfilled by their prayers. And we thank you that you are there listening to us. And we know that you will listen to us. You will answer our prayers. This we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor. O mga kapaglawom, atong ipadayon ang pagdaig o pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Kini ang Let's Pray Today, where you don't have to pray alone. Unsa ikaw karon, ikaw mauugma, kay ang gipugas mo, maani mo unyan. Pilia ang dalan, subayon mo, aron di ka magbasol sa kaugmaon mo. Damgong langit nun, pangandoy ko, langit nung kalipay, maangkon mo, kahadlok mawala, pahiran ang luha, kasubanan mahal.
Tan-awang panahon, pulos kalisdanan, kini ang ilhanan, matapos ang tanan. Pangandaming daan, ikaw pagahukman, langit mo ba mapuy-an o sa kalaglagan? Damgong langit nun, pangandoy ko, langit nung kalipay, maangkon mo, kahadlok mawala, pahiran ang luha, kasubanan mahanaw ang tanan. Pusat kita karun, magamadasigon, atong kaluyahon, tanan pagwagtangon. Higala igsoon, kita magpadayon, aron natong maangkon, kalipay nga lunlon. Damgong langit nun, pangandoy ko, langit nung kalipay, maangkon mo, kahadlok mawala, pahiran ang luha, kasubanan mahanaw ang tanan. Kasubanan mahanaw ang tanan. Children's Ministries Convention focus on health and stewardship. Adunay dako nga katuyuan tungod kay ang mission sa Children's Ministries Department mao ang pagmatuto sa mga kabataan diha sa paghigugma ni Jesus o ang pagrelasyon nga labing duol diha kaniya. Busa kini adunay tema Preparing Children for Heaven. Tungod kay dako gayud ang paghigugma ni Jesus sa mga kabataan. Mga kaigsunan, nagapasalamat ako sa mga ginikanan nga nagpadala sa ilahang mga kabataan. Kay kini nga station nga ilahang maagian dinhi sila makakat-on ug unsaon nga ang ordinaryong nga recipe pwede di ay na siya ma-upgrade pinaagi sa pagbutang o nagkadaiya nga klase sa mga gulay aron nga mahatag ang gikinahanglan sa mga kabataan nga mga bitamina ug mineral sa ilahang nga lawas. First and foremost, ang atong tulunghaan nagahimo sa Biblia as the core of the curriculum. Nakakat-on sila og unsa ang Adventist education. And it was stressed out nga ang Adventist education is to restore in man the lost image of God. To our station, Bible Journey, o gitawag namo ni nga Bible Connect because the children will be exposed to their Bible expertise. Daghan kaayo ta og mga activities. There are 6 categories. We have the Bible Puzzle Connect, Bible Search, Bible Facts Connect, then we have Bible Book Connect, and we have the Bible Mathics. Ang atong topiko dinhi mao ang may tungod sa pagpugong sa kuyang temperance o sa pagsahi sa Dios sa trust in God o daghan kay makuha ang mga kabataan may tungod niini tungod kay gawas nga sila makabaton sa pagpugong silang kaugalingon ang sila makatubo nga mapinuganon o nga mahimo nga maandam sa pagbayag sa Ginoo tungod kay ang ilang pagsalig sa Dios mo tubo kini ma-develop o mahimo silang batanon nga masaligan o mahimo usab nga pangulo sa iglesia sa malabot na panahon.
Giapil sa karon nga convention alang sa mga kabataan ang social media tungod kaya sa tibuok kalibutan sa about 4 billion ka mga users ang daghan na ni mga kabataan. Apil na ani ang atong mga 70 Adventist millennials. So kinahanglan nga matuduan sila ang paggamit tungod kay dili tanan butang sa social media maayo. So I encourage them to use social media in the ministry. Just clicking share sa mga show sa Hope Channel, nakatabang na sila sa ministry. Usa ni ini nga programa mao ang team building. Nga sa diin ato matudluan ang mga bata nga ila maangkon o ma-increase ang ila nga pag-motivate sila ko galingon ug ila usab mahibaw-an kung unsaon nila nga sa ila nga hunahuna adunay panaghiusa nga buluhaton nga ila maangkon o work together. Pasalamat kaayo ko kay na nakatuon ko din nga buhat o nagpasalamat sa ko kay daghan kay ko mga friends o nalipay kaayo ko tungod kay bisan unsa man nga pagsulay ang hitabo di wala ko ni urong tungod kay ang Ginoo na sa ako Nagpasalamat tayo mi sa Children's Convention kay tungod ana daghan mig nibalaan tungkol sa music especially sa mga teachers nga nagtudlo sa mua unsaon paggamit og tarong sa flute especially sa mga religious nga music nga maka-serve gyud sa simbahan especially sa mga churches nga asa mi gagika. Ang pinaginauganahan dani sa Children's Convention kay katong sa Bible journey, dun sa Bible puzzle, sa Bible math, dun sa kalisyo, mabuta kanang bila ka sa Old Testament o sa New Testament. Dagan kay mig natunan dari o memorable kay ni kay dagan kay mig nabuhat ng mga fun activities o labaw na sad na nadungagan ang pagtuwa about sa pulong sa Ginoo. Isip teacher diri sa Kids Care Crew sa ato Children's Convention. Ako nagpasalamat kay nakita nako ang mga kabataan nga nalipay gid sila o daghan gid sila nakatunan. Proverbs 22:6 nagaingon, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ang ato goal ni ining kinabuhi mao ang langit. Busa ang mga kabataan, ikinahanglan mabansay aron nga maandam sila sa langit no nga puloy-anan. Mayang adlaw mga kapaglaw, maniyan na usab kita sa Bible Beats. Ako makauban karon Miss Eva Bacabis. Good morning. Good morning, kuya. So imo na sa kong ubanan subli. Yes, of dinhi sa course. Cagayan de Oro City. So unsa man nato isayod sa atong mga kapaglawom karon? So atong ipangutana no kung kinsay lang nailhan nga mga mama except kang Mama Mary. Sa Bible. Sa Bible. So ready na ka? Ready? So tara. Good morning, ma'am. So among pangutana karon kina ba kay nailhan nga mama sa Bible except kang Mama Mary? Mary Magdalene? Oh, except kang Mary. Kaila ka to ni Sarah sa Bible? Medyo quick po na nagkuhan sa Sarah, sir. Wala gigikuha na ng Bible, sir. Uy, dili ba gigikuha nga? Si Noime? Noime. Maura na. Okay, so wala ka. So inahan sa Bible. Si Eva. Si Isa lang? gawas kang Mama Mary. Si Kuan, sir, si Elizabeth. Elizabeth? Oh, iyang anak si John the Baptist. Oh. Oh. So Kana, sir, di pwede pa. isip kang Mary, napakainailan lain. Si Kuan, si pangalan adto niya. Si Ruth ba te? Si Ruth. So unsa man na si Ruth sa Bible? Lagi ko kabalo, sir. Si Ruth, gigna na siya nga mulakaw siya, dili mulingi. Nilingi pa man gyud, dinahimo siyang asin. Kung nailhan nga mama ang asawa ni Lot. Oo. Okay. Wala kaila inailan sa Bible? Wala. Katong inahan nga unag yung inahan sa Bible. Kaila ka to. So nakabasa na kag Bible te. Kanang tinuod? Wala pa. Wala. Ha? Nakay Bible sa imong balay. Wala. Tagaan ti kag Bible. Tagaan ti kag Bible. Katong inahan nga tigulang na siya pero naburos gyapon siya. Dali na. Dili na mao. Tama unta na pero di na siya mao.
dili kay kutig basta Sarah. Si Sarah. Si Sarah. O dili ka kabasa, Sarah imong naibawan. O tama, si Sarah. Yan sa Bible. Katong asawa ni Adan. Ada iba. Unsa man imong experience karon ining adlaw? Of course, kuya. Wala ko na-expect nga. Akong pangalan ginagyawan sa Bible. Siyempre, inahan. inahan. So, doon ay nakasayo, doon na po'y nawala. So, makasusubo kayo. Kinahanglan yun nga magtuon sa balaan kasulatan. So, thank you sa imong paguban ako karon. So, doon na tayo pasalamatan. The Flock Music Ministry by Pastor Jinderoy. Thank you kayo sa giveaways and sa Bible nga gihatag karon namo dinhi sa Cagayan de Oro sa atong paghimo nini nga episode. So, daghang salamat once again sa imong paguban, George. And hopefully sa sunod nga gayon magkuyon sa ta. Mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Naghatod sa kamaturan, George Eva Mutya Bakabis. Awing indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Lahi na po nga problema atong tagano pagtagad mga kapaglawom diri lang sa Dear Panimbaya. Aduna ko'y isa ka anak, 17 years old. Sama nako, gwapa po siya. Kay 17 pa man siya, dili pa gyud namo siya ipauyab, pero dili kaayo mistrikto sa iya. Sa kanunay amo siyang ginatabagan kung unsay maayo. Apan sa wala damha, naburusan siya sa iyang uyab nga wala namon ilhan. Sakit kaayo akong dughan. Dili na ako malikayan na basulon akong kaugalingon. Nagkulang ba ko? Failure ba ko as a mother to my child? Kabata pa sa akong anak na himong inahan, wala pa na umanog eskwela. Bata pa kaayo ni para maminyo. Iminyo na ba nako ni sila sa nakaburos niya? Kung saan ako pagtudlo sa akong anak nga siya mamahimong usa ka maayong inahan. Ayun, palihog tambagi ko mga kapaglaom, Dear Panimbaya. So yun ang problema, no? I mean, dili ni siya kanang once in a lifetime nga experience, diba? Kay gakahitabo yun ni siya. So we have parents here, we have Pastor Prahes, we have Awing. Okay, si Fitz have said nga dili lang sa daw siya mo istorya kay bata pa daw kaayo siya. So, Bing, unsay imong may istorya sa iya habi nga tambag? Nag-fail ba daw kuno siya? Kay klaro lang nato. Failure ba daw siya sa iyang pagkamama? Unsaon daw niya nga iyang anak ipaminyo pa ba daw niya? Or dayon unsaon niya nga iyang anak matambagan niya nga mamayo siya nga inahan? Dili na lang siguro niya ba sulon niya kaugalingon, no? At isang pag as aginikanan, no? Gabi na tong paningkamot para lang jud ato ang mga kabataan na agud sa sakto nga dalan, pero namagud sila kaugaling choices. Free will. Dili na to na dili gyud nato na pud na sila mabira nga kini lang yes mabira na to, pero dili gyud nato na sila mapugos. Ma'am Angel. Yes. So ano na lang, dili nimo ba sunod imong kaugalingon? Dili pa man ni legal age yung anak, di ba? 17, so dili pa ni pwede maminyo. Napa ni siya under sa imong care. So nara na sa imo ma'am, and total ina-mention niya nga wala man siya dili siya familiar sa wala lalaki. Siya wala pa tubog kaila unsa kaning klase nga laki, no? Nya magminyo sila nya dili day magkasenebat in the long dili run. Sa siya ipaminyo. So ayaw lang sa para padayon sa pag-atiman sa imong anak, no, na ikaw man jud ang inahan sa kanunay panabang, no? Kung saan man yun inahan man yun sa kanunay panabang. So, padayo lang, iampo, ayaw kalimot sa pag-ampo nga, ihatag na lang ni nga problema sa Ginoo. Ayun. So, dili lang yun siya. Padayon lang. Continue being a mom. UP. The future mom. Future mom. Siguro sa atong letter sender, ma'am, dili ay ang pagkamama wala mo siguro pass or fail ana, di ba? Wala may module ana. Correct. Or syllabus nga i-follow nga mo ni ang step by step. So dili nato ma-define ang imong pagkamama based lang sa nahitabo. No, ang imong pagkamama wala na human ana nga sitwasyon. So padayon sa pagkamama para sa imong anak karon kaniya mas giki nahanglan. So kung sa imong pagtuo nga sakto itudlo na sa imong anak kay inaani dapat inani para iya pong ma-learn ang mga pamaagi kana. Ayun. Kay ang isa ka failure wala man siya nagpasabot nga end na sa tanan. Yes. Diba? Daw, Papa Wing. Ang mahitabuan na, dili raman po ikaw ang nahitabuan, ana. So, unsaon taman, imon lang yung dawaton nga imong anak, nasugapan mga malditos kanto. So,
Nailad. Nailad man. Total, dili raman ikaw nung ana. Istoryahan na nimo. Imo na nung ampingan. Magpasalamat ka nga nana kay apo nga sayo-sayo pa. Yes. Kaya at least, ang imong apo, maabtan pa sa imong anak, nga mga maanak na puglain, apo na po niya nga sayo-sayo pa. Dili sa iminyo na. Dili sa kanang pagminyo, ayaw lang sa kay bata Tuyang. pa. Imo sang panon. Ang problema og magpakita, basig di na to magpakita tong lalaki. Kay daghan ra bag malito nga igura mangiti niya, muhawa na dayon. So, ayaw lang sa. Klaruha lang sa. Kung sa bato, tambay bato. Kay ang imong anak, ikaw inahan, bisag unsa, bisag pag unsay ibutang sapot sa lawas, mabakal man na diha. Pag ang babae, muligas gina siya, mulikay gina siya. Ayun. Wala siya siguro nagkulang. Kaya na mag-free will. Di ba, Pastor? Unsa itong mahatag, Pastor? Para sa usa ka inahan nga nagproblema kay naanay apo, mas malipay siya kay nana si apo. Yes! Sultian tamos tinuod, ako hapit na ko matiguang. Tiguang na mga karon. Ang akong anak 2 years old pa, mo nang ingon ako nga dapat mga anak na sayo-sayo pa. Pero sultian ta ka sa tinuod nga kining nahitabo sa imong anak, panalangin gyapon sa Ginoo. Wala may giingon nga kanang malas, di ba? Pero sultian ta ka nga dili ni imong sayop. Kaya ang imong anak na say free will nga makapili siya kung unsay maayo para sa iya. So ang imong gitudlo maayo pero ang iyang gipili dili maayo. Correct. So dili nimong kasalanan. Ang ato na lang mahimo ani niya, ato lang giyahan unsaon nga mamahimo siyang maayong inahan nga sama nimo nga matudluan sa niya ang iyang anak kung unsay maayo para mahimong godly siya nga mother. O niya, dili sa nato sa paminyo. Kay bata pa kayo. Gikan mayo ko sa US, naay daghang kayo dito. Dili lang usa duha, pero mostly sa mga bata dito kanang mo na ni ang murag na trend nila ba, pero I don't think so nga tanan. No, parts. Naay mga ubang mga parts sa society nga inani ang nahitabo. Pero dili sa nato paminyo, bata pa kayo. Kaya wala ta kabalo kun unsay mahitabo kun ato paminyo. Kay it might be another problem. Mudugang ang problema. It might create another problem. We don't want to have that, diba? So salamat kaayo, Pastor, sa inyong mga tambag, no. So mama, wala man yun ka nagkulang, pretty sure. Kaya ang mama, wala yun na siya nagkulang. It's just that nagi free will pod ang imuhang anak. And like what UP said, og si Bing pod, og yung pastor sa mga kabandiri, this is the time nga kinahanglan yun ka sa imuhang anak. And marriage is not the solution kung nabuntis man gani na siya. Ba? So we hope that natambagan ka namo, ipaday lang na siya ampo ang imuhang problema karon. Og makapaglaom amo mong ihatag karon ang unsay nahitabo sa katong winner sa Bible trivia nato last week. Watch the video. Sa tanan, dengan salamat sa grasya hatag sa ko sa staff tanan sa Hope Channel o labi na kang Kuya Awing na may anigi sa balay o sa Panimbaya sa Kabuntagon o apil lagi sa Harana sa Kabuntagon. Tanaw mo tanan sa Hope Channel, dengan salamat sa grasya o sa Ginoo gyud nga mo'y nagtabang sa ato og gatag sa atong adlaw-adlaw nga kinahanglan. O God bless sa tanan. Children, obey your parents in the Lord, for this is Ephesians 6:1. Happy Mother's Day! Salamat sa mga chikitingan sa ato ang winner sa Bible Trivia. Nagpa-regard siya ni Lia Kamatso. And mga kapaglaom, maniyan usap kita sa Derek, birthday bulletin? Birthday bulletin? Oh, greetings na ta. Okay, mga total sa birthday bulletin. O gatong tanaw ng mga birthday celebrant. Happy birthday! Happy birthday! Ma'am Lilian Tiborcio! May Veligano! Happy birthday! Sky Dompor! Happy birthday! Sky! Joseph Burlat! Happy birthday! Angel Kabaktulan! Happy birthday, Jel! Althea Gandino! Happy birthday! Happy birthday! Samson Rivera, sir, happy birthday! Honey May Paslot! Happy birthday! Happy birthday! May or May Mantos
Sorry. Happy birthday! Sofia Brianna Baslot. Jose Salmo Tamo. Palamini. Happy birthday. Uncle ni Daryl, Oh, happy Uncle Daryl. birthday. And sa tanan nga ng birthday. Yes, Georgie Lynn Barlisan and Charlie Lorzano, happy birthday. Second na ta. Happy birthday to you. Greetings, Pastor. What do you have? Okay. Sa tanan nga naa diha sa US, sa Upland Community Church, sa Covina International Church, sa tanan nga mga churches nga naa karon diha sa Loma Linda. Happy Mother's Day sa tanang mga mothers o Happy Sabbath. Yes, and happy Sabbath kang Pastor Buscato na siya diha sa Lambahon, Baganga, Davao Oriental, kauban sa linong Pastor Serrano. And sa tanang mama, happy Mother's Day tomorrow sa akong mama and mama ni Daryl Olivia Ectin and sa akong mama Trinidad Okishima, sa mama ni Jandy po, ug sa among mga mama diri tanan, happy Mother's Mama, Day. Mother's Day. Love you. We love you so much. Thank you kaayo. Mga kapaglaom, thank you so much for being with us. Another episode ang atong atangan next week. Atong ako na nagrasyog himaya nga sa langit ka nato gigasa. Pati og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Ug mga tuburan, hatag dugang kadasig sa atong paglaom. Pusakop ti ang paglaom, kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Only one earth, live in harmony, buhing paglaong maituran sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Happy Mother's Day, Mama! Happy birthday!